As of now, sir, identify tayo mo di suspect and based di investigation tayo, di may nag-establish sa witness tayo ang tatta kung kumbinsiran tayo di pamilya ti suspect nga sumukon maki-cooperar ta according ka di witness tayo apo kata hanamot lang gagara ti pinangpaltog na at anawa na tagwalwala karain ka nagwalwala ti suspect at siguro di maramot di namot na pigilan bagina ni mga pinaltogan na Bombo Roger. Okay. Deti biktima, sir. Kan deti suspect. So, agkaruba. Grabe. Deti panagprovokar. Deti biktima. Iti pamilya na. Apo, hepeng. Aging ka ng rimaman. Iti kasinsindan o karuba da, sir? Actually, Bombo Roger, deti kabalay na nga kasinsin na ti nga babae. Kanayo na provokaran kano accordingly nga mawamot ti report kanya tayo nga kaya gaputi pinagayad dati di kasinsin data kasla inampon na po Bombo Roger deti naganak deti kabalay na babae deti victim ket idi rabi nagibubong kada allegedly kamato naman di kasinsin nga babae ni so deti babae nga kasinsin na nga kabalay na Bombo Roger ket napan nagpatulong ni kasinsin damat lang mismo nga abay ti balayda. And then namanawa ka no Bombo Roger allegedly na pulis manawa ka nagprovokaran na kanu ti suspect kan isong ti suspect nagsublit balayda kat damat inala na kanon nga firearms nga iso tinausan nga pamagtog kanya na Bombo Roger. Okay. Ni-establisher tayo sir, malaksit kaligit mo ng impormasyon ngayon parukat tayo nga nagpanagprovokar na ni-establisher tayo, no? Ano itinamunga na yan, ti panagprovokar, dito yung victim, apo hepe? According ka dito kasinsin na Bombo Roger, kasla dito pinag-inom na kanayong kan kasla dibdibdibun sa dito pinakatay ti nakampong kanya na Bombo Roger. Nanipot di natay kanong di nakampong kanya ng kasi kanong matugali ng Bombo Roger. Okay. Malaksit ka dito sir, dito dito suspect kan biktima. Dito biktima anati trabaho or kinatao kastamet dito suspect how come nga dito iduldulin na nga paltog apo hepe? One sir, padamataman nalong dito nga duwa sir nga mutay mo ti history ti badok na talagang isungarod nga iso piti may nga intayo upobraan mang pasuko wano mang eliminate digiti at the illegal nga ikot na ti paltog Bombo Roger. Okay. Sir, kadito kung daw itang kurman tayo ni Bombo J. Agnir na dapat digiti palawkas na Bombo J. Ini palawkasyon ka na po polis sa Captain na Ellison Pasamonte kaditi operasyon, kaditi successful nga operasyon tayo di Kalman. Go ahead. Yes, maraming salamat, Bombo Roger. Apo Hepe, good morning. Pakasiknan ka dito yung shooting incident. So kaya sa UN, idinapasamag dito pa nagprovokar dito yung biktima. Kaya tada iti influensya tinasangyer, Apo Hepe. Good morning, Bombo J. Bombo J, base di crime di balay nga inalagin inuman kata adot na bubuong arak Bombo J. Kan isumatlat in-reveal ti kabalay na kasinsin na Bombo J. Basta iti inisal nga impormasyon mi Apo Hepe, mannarimaanan iti manhunt operation nga aramida nyo. So agpapantatta, natrakyo ka din ti lokasyon dati suspect when no medyo hanpay nga klaro iti ayan na Apo Hepe. As of now, Bombo J, kata hante may reveal ti information but we will try our best. Ikon-convince ti pamilya na at di anak na iso pa yan ti may isang mangkon-convincer ti father na sumukon ta in sangwan det nga kaso na tay kunanam ko na based investigation tayo ta naprovokar lang although madilat pa kung convince mi magkadideti suspect Bombo Roger nga sumuko ay Bombo J nga sumuko ko man. Sir, nakunam tatay nga nagkidaw dalaeng titulong dati suspect mo kasinsin tapos ni kasama anawa dati biktima nga provokar. So kaya nasa kadinga sa uwen haawan ti planon ti pamilya nga mangipila iti anyaman nga kaso kontra ka dati suspect. Apo Hepe. Awan
pay ti naibagada Bombo Roger but dito nga min biktima at dati amana nga dati na siha. Although hanga biological nga inampun DJ parents dito kasinsin na nga pagiganan na emisyon dito maklan na Bombo J. So nga orahin tayo pa nga inte kong kontakan di amana J Nueva Vizcaya no interesado dagpila but we will pursue matket di Bombo J nga agpila ti kaso kap no may kalatamet ti hustisya dito pinakapaltog na Bombo J. Anat parte ti bagi na apo hepe itinatamaan? As of now Bombo J stable magkadisunan natamaan ti likod na Bombo J throw and throw remorian ti boksit na. Dati paltog apo hepe na amonte ka din no aday ti lisensya na wenno awan? Orayan may Bombo J, the firearms verification nga in request mi di krame. As of now, umot pa iti kami penalty resort na Bombo J no at dati idulduli na no I mean legally so nang agpossess ti firearms within their premises Bombo J. Okay, anyway sir, agyaman kami ken congratulations kada ito yung alisto nga panagtignayo kada iti mapaspasamak nga krimen iti iliti badog ken most especially iti panagbalinyo nga transparent iti publiko. Back to you Bombo Roger. Okay, sir, lastly, sa lusod ko, how ka, no, ada digiti senaryo nga namuna digiti agkabsat, kadag kasinsin, especially kada iti pasama ka pamal o kasinsin, no pakawanin diti victim, kada iti suspect, malaksit kada iti sagsaga nga kaso, ano ko digiti mabaling nga sangwen nga kaso, apo hepe, kontra kay suspect tayo? When Bombo J, it will be the court to decide but most probably siguro ti maximum na ipila mitat tagat attempted murder dependento ti decision ti piskalya no nanto ti kaso nga may pila kanya na kideti suspect Bombo Roger. Okay, sir, once again, maraming salamat kaditi oras nga panakin yung mamit sa stasyon di Bombo Radio. Malaksit sir, no, dagiti mensahe to, especially kaditi listeners, viewers sa'yo. Dita Baduy Kilos Norte, goy, da Populis Captain pa sa Monde, sir. Sir, kahit ko ti Mantagyaman, especially ti LGU Badok, ti supportada, may dadalwan ta Apo Mayor tayo, our beloved Mayor Pipilo Kalahate, kanti matong ti Sangguniang Bayan members ti Vice Mayor tayo Sir Glenn Kahigal ti Sangguniang Bayan ken kang runaan nga pagyamanak digiti umili ti Badok alisto nga pinangtulong da kanyami no daman kita kapaspasamak ken kooperasyon da tay kanayon kay bagbaga nga ti may isang lugar nga napanak nga maalam laki dit tiwala ng tao kat Badok apoy. So agyam-yaman na kadito umili Badok ti support pa kan tiwala yu ti kapulisan Bombo Roger.